gushwana urona shwani ariko ndabajije uheruka kugwana ryari hari habaye iki ikibazo mbajije cyane cyo kugwana kweli jewe je nta n'ukwezi kurahera urumva ugwanye byagenze gute habaye iki nande ufite hariho sujet ya twumve hariho sujet yabaye ya Kiriku na Double J before igihe baje mu Rwanda igihe Peter bazimira ku muziki yes bazimirije ko haciye aba n'iyindi ntuze yabaye ya Kiriku kandi babazimiriza ko mbona biriko biravugwa ahantu hose so uyo muniga rero acaza yidoga ahantu twicaye avuga ati sha abanyarwanda bose muri imbwa abanyarwanda mwese muri mihimbiri abanyarwanda mwese muri ababono urumva nanje ndamubwira bro kusanzwe iyo uri kura generaliza ikintu cakoze umuntu umwe uri kurakora amakosa kubera ko abanyarwanda baba barundi barabakeneye baba abanyarwanda baradukeneye nukuvuga isoko yacu target yabo iri nga ni iwacu iri hajya ko ururimi ni rumwe rero uri kuravuga ngo bose ni imbwa uburi kuradekona cyane gose uravyumva so umujama acambwira ngo nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi navuze namuhaye ngo umukuru cy'umusugumi ngumu ni umuntu no musi nagwanye ko ndanka umuntu ofete namubwiye nakiri ku wenyene na post yagize ntigeze aba blaming yavuze ko ivyuma bidasezerana bishobora gupfa sivyo hawo none ucuja ku generalize uvuge ngo abanyarwanda bose ni imbwa by the way ni action ngaya higa yejo bibaye ni vuba donc ni bikiri ku byashiki sinumva rero ndababaye gose mvuga none nta mpamvu bro usimu mutera umugere ingumi bro urumva ariko mu nyuma star uri muririmbyi navyo gufina none unyisimbwa hawo nyitimbwa none kubera ndaguhanuye ko ndaguhanura uci ntimbwa gamuto ingumi bro tena recto verso imbere n'inyuma tavye blague yego mugabo après ndamubwira nti sorry kweri niyo wantangura ego by the way ntuherutse gusohoka ariko vuba ndazi kuja muri Dubai ariko ntuharuherutse gusohoka igihugu ngo ugende gukora ibidasanzwe mu bihugu vyo hanze on the floor